dragi juhuhovci, jako sam uzbuđen jer upravo kreće moj najdraži dio cijelog juhuhua, a to su naravno vaši crteži. Kao što je Šapson rekao, kreće Juhuhu galerija. Da. Pogledajmo crtež Nine. Nina koja ima 5 godina nacrtala je crtež mace i vlasnice koja hrani tu macu. Kaže, maca čak ima i lopticu. Hvala puno na krasnom crtežu. Idemo dalje. Crtež koji je to nacrtao Eva koja ima 7 godina. Ja bih rekao da je ovo zečica. Što bi ti rekao, Šapsone? Da, ja bih isto. To je sigurno zečica. Zec, zečica. Da, mašnica, mislim da je zečica. Da, sigurno. Da vidimo dalje. Tara koja ima 5 godina, a Tara se pita ono najstarije pitanje na svijetu. Da. Što je prije, kokoš ili jaje? Kokoš ili jaje? Ali jako je lijepo nacrtala i kokoš i jaje. Što ti misliš, što je prije, kokoš ili jaje, Šapsone? Kokoš ili jaje, To je to ne znam. najstarije, još uvijek neodgovoreno pitanje. Društvo, hvala vam na našim krasnim crtežima. Očito naše adrese znate, ali ajmo ih ponoviti. Postoji naša adresa za ovakva pisma. Tako je, Juhuhu, Prisavlje 3, 10.000 Zagreb. Postoji naša adresa elektroničke pošte. juhuhu@hrt.hr. A postoji i naša galerija Juhuhu koja se nalazi gdje? U našoj Juhuhu aplikaciji za tablete i mobitele. Ako još slučajno neko nije nešto znao, sad sve zna. Hvala ti, Tako Šapsone. je, vidiš kako sam to dobro naučio. Odličan si, bravo. Bok Juhuhovci. Bok.